Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bersama Bu Sri lagi. Bu Sri masak renca-renca kepala. Ini bahan-bahannya. Ini sudah direbus kalau Ibu. setengah kilo lebih seperempat, berarti telung perapat kilo. Bumbune brambang merah, brambang putih, miri, tumbar, jahe, kunir, ladaku iki godhong-godhongane daun salam, daun jeruk, jahe, pre, ya Allah yang lali mbok ngene. Aku tak ngene daun serai ya Allah ya Tuhan. Bulan Jawa ini nanti dikasih garam sama masaku. Ayo langsung melek bumbu. Ini semua rasa lempar gede, lek gede rasa dapat acur. Kayaknya sudah dikelemek pisan budakan. Coba garing, tak entas. Udah kering loh. Tanpa tak matikan kompornya soalnya takut dan bedos-bedos. Tok mah. Ayo lanjut gosong bumbu ya. Terus dihaluskan Ibu. Ayo digoseng. Sebentar lagi maghrib. Yes, potong. Apa sih lo? Ya dimasukkan. Bumbunya gue digosong. Bentar lagi tamat. Dia arep dulu, nak arep lanu. Lihat bau enak. Enak banget. Bentar lagi sudah matang. Mendri Bu gawe ayam nih, kepala. Ini irung panak cepet-cepetan langu. Garam. Masak ora sayang. Tadi kecapnya sudah tak masukin ke Ibu. Semua sesen sudah. Daun jeruk, daun salam, karo yo lali dah ya Allah, gula Jawa, karo cerai, gedot cerai gitu. Masaklah. Ada masuk semua. Tadi lada sudah. Ayo tinggal masukkan ayam. Ayam masukkan ya. Ibu lanjut cari kemangi. Nanti buat tabur pecar-pecar. Ada angin ke pangot. Ngene iki rusak nek kemangi cepat kembang. Tomat merah. Tomat merah cepat ya Allah. Lho, iki sebodo wis anu, sebodo lemu-lemu. Iki yang dinggo ini iki rasa dinggo. Kalau gedang ibu ana prolar lho. Kae. 6 gon, lah kae gedange. Iki lho pari lote ibuke sebuah iki lho. Temen iki lho. Saiki lho. Apa nak botok? Kalau gedangnya kulon nengok akeh lho. Gedang ibu 6 tundun. Kira bodoh satu isor ke gede-gede ke. Isor gede-gede dombo kan bodoh. Duwe kan dhuwur iki kan isor. Ben ngene iki. Omong gue 10% kurang. Ora, mong 10% kurang. Enggak, ten buka merah aku jan reget iki lho. Kalau mboke mau 10% kurang, maksud iki piye? Alah Mbak, iki jo nakal-nakal karo mboke Mbak.
Iki nggih menek kok tingkat lho. Renggo sampean dhuwur tekan ke udan pisan. Walah ngene buke udan anggek bar udan deres pada jam 4 udan. Angel tuh ya Nan. Omong mbak kamera kamu wae kemangi ki lho cari-cari pala omong enak. Yo. Lha mana buke kok kabur lho. Rasanya genina. Ayo ikuti Bu Sri buka puasa. Bu Sri tadi bakal langgar. Kok langgar gak entuk apa. Astagfirullah, yo ngene kepulan Bu Sri. Loh, iwak Bu Sri. Tadi Bu Sri masak rica. Ini kolak walo. Sampai goreng tempe lho. Ayo bersama buka puasa Bu Sri yuk. Bismillahirrahmanirrahim tak cokot wae ya. Ayo nak ngebut busing enak masak rica nggak dikasih lombok abang mericanya cuma satu sedikit biasanya rica mak mericanya banyak lomboknya banyak si strong ini ndak cuma nyawa tomat Sri soal mah tapi rica enak ndak lo enak sayang mau enak banget meduk gurih tadi dikasih daun kemangi atasnya jadi enak banget. Ayo lanjut puasa yuk lanjut buka puasa yuk karo Bu Sri salah keburu nisa soalnya lambat sok musolae ngenteni Pak Ustaz suwe nih ram gremeng-gremeng. Udah ya, sekian video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buka yuk.